Mu myaka 30 ishize Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwabaye ahantu havuga intambara, imitwe yitwaje intwaro n'ibibazo by'umutekano. Muri iyi myaka yose amazina menshi yagiye yumvikana, ariko rimwe mu mazina yagarutsweho cyane niyo bita M23. Ese M23 ni bantu ki? Intambara igezeho ubu, ese imirwano izagarikwa n'iki? Ikaze kuri Asif Media, yambwiye ko message benda nk'ibisanzwe. Ikaze. Kugira ngo dusobanukirwe neza M23, tugomba gusubira inyuma kugeza mu mwaka wa 2009. Muri uwo mwaka leta ya Kongo n'umutwe wa CNDP bari bamaze igihe barwana, bagiranye amasezerano yo kuwa 23 Werurwe 2009. Aya masezerano yari agamije kwinjiza abarwanyi ba CNDP mu gisirikare cya Kongo no gukemura ibibazo by'umutekano byari bihari. Nyuma y'imyaka mike, bamwe mu bahoze muri CNDP bavuze ko leta itubahirije ibyo yasezeranye nabo. Mu mwaka wa 2012 bahise bashinga umutwe mushya witwa M23. Izina ryakomotse kuri ayo masezerano yo kuwa 23 Werurwe. M23 yahise itangira intambara ikomeye, ndetse no mu Gushyingo 2012 ifata umujyi wa Goma, umwe mu mijyi ikomeye cyane yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe amahanga yose yatunguwe no kubona umutwe w'inyeshyamba ufata umujyi munini nka Goma mu gihe gito. Ariko nyuma y'umwaka umwe gusa, M23 yaje gutsindwa n'igisirikare cya Kongo gifatanyijwe n'ingabo za Loni, maze abarwanyi bayo benshi bahungira mu bihugu bitandukanye harimo Uganda ndetse n'ibindi. Byasaga nk'aho amateka ya M23 arangiye, nyamara ntabwo byari birangiye. Mu mpera za 2021 no mu ntangiriro za 2022, ibikorwa bya M23 byatangiye kongera kugaragara. Abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru batangiye kumva amakuru y'imirwano mishya hagati y'igisirikare cya Kongo n'abarwanyi ba M23. Mu mezi yakurikiyeho, uyu mutwe watangiye gufata ibice byinshi birimo imihanda ikomeye n'uduce tw'ingenzi mu karere ka Rucuru. Imirwano yarakomeje irushaho gukaza umurego. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi bataye ingo zabo, amatungo barajugunya, ndetse n'utunzi bari bafite barata. Abandi bongera mu nkambi cyangwa mu bihugu bituranye n'igihugu bavamo. Mu gihe M23 yakomezaga kwigarurira ibice bishya, leta ya Kongo yatangiye gushinja u Rwanda gutera inkunga uyu mutwe. U Rwanda rwakomeje kuvuga ko ibyo birego nta shingiro bifite, ahubwo rugashinja Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda, abenshi murawuzi. Ibi byatumye umubano hagati y'ibihugu byombi urushaho kuzamo ubushyamirane. Abasesenguzi benshi bavuze ko ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo kirenze kure. Ako gace gafite amabuye y'agaciro menshi cyane, arimo zahabu, kolota, castellite n'andi mabuye yakoreshwa mu koranabuhanga rigezweho. Ibyo byatumye imitwe myinshi yitwaje intwaro ihora iharanira kugenzura ibi bice. Hari kandi ibibazo by'amoko, ubuyobozi bubi, ubukene n'umutekano muke byamaze imyaka myinshi. Niyo mpamvu nubwo umutwe umwe washyira, akenshi havuka undi. Mu mwaka wa 2024 na 2025, M23 yakomeje kugenzura ibice byinshi kurushaho. Imirwano yakomeje hafi y'imijyi ikomeye yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byatumye amahanga atangira gushyira imbaraga nyinshi mu gushaka igisubizo cya politike, aho gukomeza kwibanda ku gisubizo cya gisirikare gusa. Amerika, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Qatar n'indi miryango mpuzamahanga byatangiye kugira uruhare mu biganiro by'amahoro. Mu mwaka wa 2025 habaye ibiganiro bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo biganiro byari bigamije guhagarika imirwano no gushaka uburyo bw'amahoro arambye. Leta ya Kongo iyobowe na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ivuga ko M23 atari umutwe wigenga gusa, ahubwo ko ufashwa n'amahanga. Leta ya Kongo isaba ko abarwanyi ba M23 bava mu bice bafashe kandi bagashyira intwaro hasi. Ikomeza kuvuga ko ubusugire bwa Kongo budashobora kuganirwaho. Niyo mpamvu yakomeje kujya mu biganiro by'amahoro, ariko ikavuga ko ibiganiro bidakwiye gutuma igihugu gitakaza ubutaka cyangwa ububasha bwacyo. Ku rundi ruhande, M23 ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abaturage bamwe bavuga ko bamaze igihe batitabwaho na leta ya Kongo.
Kugeza ubu nubwo habaye ibiganiro byinshi by'amahoro, ikibazo ntikirarangira burundu. Haraho imirwano yagabanutse, ariko hari n'aho hakomeje kuvugwa ubushyamirane no kutizerana hagati y'impande zombi. Abaturage benshi bakomeje kuba mu nkambi z'impunzi. Ibikorwa by'ubucuruzi n'iterambere byakomeje guhungabanywa n'umutekano muke. Abasesenguzi bavuga ko amahoro arambye azagerwaho gusa igihe impande zose zizubahiriza amasezerano kandi hakabaho ubushake bwa politiki mu gukemura ibibazo bimaze imyaka myinshi. Intambara ya M23 kimwe mu bibazo bikomeye byaranze uburasirazuba bwa Kongo mu myaka ya vuba. Yatangiye nk'ikibazo kijyanye n'amasezerano atubahirijwe, ariko iza kuvamo ikibazo gikomeye cyagize ingaruka ku karere kose. Uyu munsi nubwo ibiganiro by'amahoro bikomeje, abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo baracyategereje amahoro nyayo azatuma basubira mu buzima busanzwe. Wakwibaza ati, ese amasezerano azazana amahoro arambye cyangwa intambara izakomeza nk'uko byagenze mu myaka yashize? Icyo ni ikibazo igihe kizadusubiriza. Twebwe kubashima ubwo makomeje gukurikira Sifa Media. Wadusura kuri Instagram, aho hasi muri comment hari link, urayikandaho uretse utugeraho. Tubahaye ikaze.